Kaži mi, evo, nedavno sam gledao ovamo, šišo si ovce. Jesam. Vunu si davo, džaba je liko na kraju odnio. Javili se 2-3 čovjeka, ali da im ja dovučem. Ja vam ne mogu, momci, dovući, mogu vam dovući uz nadoplatu prijevoza. A da vam ja sad i džaba dovučem, nije to pošteno. Pa nema to smisla. Nema smisla nikak. A vuna je, čuo sam, spominjao si da je vuna bolja nek sve javni organ. Jeste, vuna, evo ja lično spavam na koji sam platio čebe koje je vuneno, 100 eura sam ga ja lično platio svom jednom prijatelju iz Višnjeva, koja njegova žena to isplela. Ali to je značajno za bubrige, evo, nekad su me ovako prižignili, nekad bubrigi, nahladim se, evi ga. Ali kako spavam na ovom vunenom čebetu, vjeruj, nikad u životu nisam osjetio za bubrige, da mi postoji nešto da me... kako da tkajem, žiga, da nešto nisam. A njemu sam platio lično 100 eura to vuneno čebe kojem ja i danas dan ležim. Da imam 100 dermeo, ja bi njega prosto poda se. Jer vuna ti daje cirkulaciju krvi. Bolje krv cirkuliše, nek si ti mlad, ja, evo i ti mlad, ali bolje ti krv cirkuliše kad si na vunenom čebu. Vuna ti grije tebe. Vuna kad je mokra, ona je značajna. To mnogi ljudi mogu koji znaju šta je, da je ona značajna i kad je mokra. Reci mi, evo, to čebe što spominjao, što si kupio, da nije mogla, zna li gospođa to napraviti? Ne zna o mene gospođa više iz neke gradske prirode. Ja sam se oženio od Zencije dole i... Ona je bliže gradu. A ja više gradsko dijete i tako da ne zna neke stvari koje kod mene to se ovdje na ovom...